bi and there will be beer be a Facebook year show and say ya can say ye de production dey tight responsibly eti be beer bi wo ho ye be show the amount streaming videos statics non-statics and no ma wo bebre ni nyina bi e wo ho a che say ene ye de ema wo na OPD Oberempong CP case number 1. Man gives wife severed hand to cook for dinner. Man give wife severed human hand to cook for dinner. Chechemu eno ne severed and say yecha severed India and your flight no 106.3 Kapel Gupta na so flight number edi akwakodu na ye wo India International Airport e won ye kokko gina ye na e wona ye wurawura mu an ye kote se man yi wa ware ne yire e ba chobra Facebook na modin uba me bodin man ya ware ne yire eno ne nete. This woman is a very audible and affable woman who is always responsive to the wife alternative reception. Brofo. Obran ho ase edo nukunu de nukunu be ka bia wotie ediso. Do you know something? Tell me something. One day ena nukunu call town and wo ba ye no say baby me de ayi aduane aba ene de ebedidi etim wani nye na sepra ho and was okay ko Facebook live na ko pictures eguo no kwasam ni say Adom 106.3 FM yes, Facebook if not Adom where else eti no kwasam ni say ne yiri so jubilate after mama daddy has brought us food come and let us eat na no mu kan India kasem little brisketish. Why are there? Oh, yeah, I am India, I understand. Sentinel man Indian name Kapel Gupta. And crying be Cheshire, yeah. No more, oh daddy. Na daddy no. Who call India man? India Casa yet Dario. Nanuna. Mami ko jiba gibotwa. Papa is what told you nearby woko be mua. Hey! Oh, you are. Hey! One go here. A severe human hand. The severe no crown, Okayana. Any person yecha chop the hand like this. Wow. From the abacha to the fingertips. You chop from the abacha to the fingertips. You chop from the abacha has it. And you chance sanu Facebook and now. Yeah. Adie and was say nice wife. Me coin this is the meat I got. 85 light soup. Nafa onion garlic gum. Me pemako pepper soup red soup. And hey, ne ni bie boto numa wo hu se ni pansa no Nana said the ade ne city no baby a wo bia no be gidi se na Facebook di obia. So adwuma mu woto ka mu baby a wo bia ko Adom 106.3 FM Facebook wall na hwe sene city na nyame nem ko ne hu mama ni bie bad no wo hu ni pansa no ye twa ni pansa no fi na batwe ena chese eni twa ho se ni boy nice man na nsa hu ni wo ho yeah so we nice boy say nwi wo nsa ho enti wo de ye twa wo hu mi nwi no wo de ye twa ni life soup say ena wo hu mi nwi no say ya net ye say ya yi mu metwa mami mu metwa ne fanya exhibition obi de say no metwa de ye ntwa say so de a kire da bi say me say ensa ne ho say ena wo ye twa de exhibition wi a ye de atua so emi wo ho wo twa de de enti mami ni bia so opi e wa no twa hwe mami na collapse a twa hwe ntimi antena ni biem etu what da for be some several hours because the way we be know him say na wa anu ho da say ni pansa ana ne kunu no bomoden ko Adom na ne kunu de ba so wo mfa nwe
Bomode ne ko Adom 106.3 oh no introduction Debi enye ne sa chese wo se nkofo hwe asem a wo ka ene nso so me mo akwanya na nkofo so ayi a wo se debi ene me you video okay ne mamunyi obamunyi moba na nu na eba ne sa no ma me ni twahwe ye eto da hwa na ne kunu no de wamfi no wankopagya nimpo ene okowura inside no okotu wokɔ kitchen of a kitchen knife and what did two one them ones no I'm kitchen on table be what the two so cutting a yibi cutting chopping table board yibi and what you try yeah and now just a kitchen more a woman be what said that tree jenny fufu be and my co and when I miss one come a yibi to try yeah jenny chichagu a boy and yase garlic a one ponipan say and yase a year life soup come on. It was very tasty. I tell you. And just said nice. Ni pansa pan eh. Ni nam yam. I just said ndemo okay. Jai. Have me investigation on me call. Now shum. That's Nsem Sisi o. Hey. Obi no call you ko to dokuno. And the papa siwo. What we dokuno ni pan say the more than say. They say Indian horn baby or homo ni pana. Yes. Oh. Asam na manfo abofom. This is serious issue. Enti na yire no baba nsa kitchen ya duana na yire no na ni so tete no wokɔ lock pro no. Wo hwɛ nipa nsa wotim sɛ nipa no so o mu twa ne nsa no ne nsa na nyini kakra. Oh yes. Be sɛ nipa wadi be from 40 ayiri ekro. Oh. Ɛno wokɔ lock ni kru sɛ dem no twa police for sɛ mumra. Na mi kru ya de bi ɛna police for be so ama ya. Sabre de ma ya kɔ a police for ni di papa what did 2 years a pet the dear demand ye Sanjay and what this Yamra Semia na yira report no ama police for action sabre a police for a year yashemu na OPD case number 2 who's soon team 2. This is another man. Ma papa way awari mama kumako 39. Ena wa won koran 94. Hey. Ne nananom eye 33. Papa itre se wasan su guso eso be wari dotos 40. Asem we bi sigana ha o. Wa be so wari the number otos 40. Man you so ye kan what this is the 6 years ko Facebook na ko hwe one na yire 39 ni nyina in a pictoric moment o ma twa picture and one na busu atenten ni nyina no okay let's do this mathematics Facebook for mama me answer this here let's do this mathematics this is board marks 39 wives plus 94 children plus 33 grandchildren plus on one kasa plus the 40th one na eban zio na chana papa idinye na wati Mozaram state ewo and what here India northeast India wow and ensem is so India how ko Facebook na ko hwe papa no ne yire nom ne abusu it is so amazing and intriguing and very perplexing and so much sophisticated in the nature of this situation and so Ziona Chana Sabrei was a wash should be giddy me call ya no na chese ne na ni sigana so say what the Ghana woman and the 40th wife or the Ghana ban the 40th wife na no na manfo atipotam chese papa yi so we mu a na anadu bia no teni ye pa o mitie pa anadu bia no na yiri 8 ene da no anadu bia is one na yiri makomaku 8 na da every night wow eti otwa we fa so na watwa fa we so sa wa cheni said the beya obetima you show mu accordingly every night he sleeps with 8 of his wives as an adiachi papa no so yeso wonu maduro bia but minim anwakura nyame de bon no Indian no ene besa no yeso odidi a na duane akacha ne defo se emfa nchene ntuma duanim cause me pentini a emu aden entini a ahenhan entini a emu adu
Entini ya dwuma ama sabre ekrom wo chese it is shocking ama ye ngwa say ebe yesi nuane da krom timi di mu be $200 ba we no enye no mama mi o no ma kan you ntia no mama obi aska hopa entina papa timi gini sika ana Ghana nkofo yesie na ye hu say one day why no why in public aya wedding 39 April 40th from Ghana. Now you say Ghana obenya bisa wa. Oh. Ya Ghana. Ya Ghana. Guantanamo Bay for ba yi. Unim. The Sisi ye. The Sisi. Guantanamo Bay for you cry so mo ya piatu. Guantanamo Bay for. Mo kura mo nya bibi ye. Wow. Na ehun sembeba. OPD. Case number 3. Yanko Voter region. Yabagana. Ye krom he ya. 35-year-old man Thomas Agbezuke. Watwa ne call. Watwa ne call. Say phone call. Dabi. What is it ne call? And watwa ne call. Ah we say. Just say watwa say me twa call. Oh. Be ba cho ko Facebook na ko hwe. Na obehu sa call. Eno so da ho. Yati na to prison. What the prison o? Atwen o, watwa ayi. Oh, wa se mi maka wiatie fo atase. Na me se me no wa ha me so me ntiase. Watwa ne se de me ntiase me gidi se. Teacher for ma bebra abon tinye nom enye bad, enye news. So jina na wonte mase. Obi TV what. Baby we ka se ntwipa teacher for ma abon se. Na se wotia wontiase na. Watwa call se me wa mi busa mu ya. Me se watwa ne call. Watwa ne call se se. Oberempong pa. Watwa call se. Oh. Natural me say me no na wa ha. Watwa call na me so watwa call say what say. Man ka say watwa call, watwa ne call. And I'm say ene sen. Enti say me share obi am say watwa ne call. Watwa o call tin abede no awo. Enti e ba ne sa no. Enna. Man yati na to prison cells. En wo hye wono obi ni ba bi onya sikan yo. Say so pretio, say ayon roduo, say ayon shitio. En wo omkoye no. Ko Facebook de obehu ade wa wuro ni na yi boxer na hye no no wa wuro ni boxer na hye no no na ade ni kuta no Matias e en wa so ni na yi num Matias e bomba latri num wa twa ni dua oni dua onya ya ponchi wa twa ni call tin ye ka wo wa twa ni call tin wa twa ni dua o da Facebook be hwe no en na chese okura second sharp object ene oye wudi ni pa o se wutimi twa wudua wa twa ni call tin omko no wa twa Oberempong ene sina man wa wie ene wa disconnect wa yi akoso mboy ene o si da bi akoso mbo me disconnect because I haram won mani nye akoso mbo kura power wo mkura no a menya obi an sopra na light Minyo obi an sopra ne light. Nsem Sisi o. Nsem Sisi. Me ni o ma bi say ana me ntiase o. Nsem Sisi. Say. Enti we twa ne call. Sabre ntu oni. E hono kwa na fa me no. Sabre no oni call. He was call less. Call less. Asabre. Ama omo dwiri wo mo. Eti omo report ma posifo. Ena posifo say asem wodi yo nwanwa eto mu di akire na nso mu koe na blood was oozing some moje tu no sprinkling water sprinkling blood is a blood ooze say hono entini moja nko a tu ko no watwawie ena da ho ena yesin de jansu wom ena da fom ena bontiriko ena etu amna wo fom sa hum no bontiriko ade no ko etwa no da ho no say I fom na wutu no hum sum te sa asoso yi ene onya wo ba de a kenye ni obetutu amna wo ma no ho sa ama sabire wada ya sabia den aye we send call no you bet me repair but I trying beyond recognition and beyond repair ujiri se be yi that be aba be yiri se o metimi ntini mu atete ba o metimi akese ni o call tin no ntini mu atete o metimi aye be call tin de se call tin pa de utwa call tin ya
yentimi repair cotton There's a mobile phone. wo cotton Cotton na wo kana. na bi nye cotton wu Na dey. wo cotton sa no yentwa cotton de yentwa I say cordless phone. enti wetwa ne call tin ama sabre woni call tin ensem sisi ama sabre positive de akira wo mo hwehwem se biom betimi de tua so de ama no ama ya adwuma biom anye ye biom de ane ba se mo de asi o ma ga na mu ya Volta region Volta region kronokura de seni kronokura de seni kronokura de seni kronokura de seni he was immediately rushed in the sacred hospital. He was immediately rushed in the Sacred Heart Hospital at Adom and for emergency medical attention. Sacred Heart Hospital. Ewa abo. NSC. What is this? What's it this? What is this? Nsem Sisi Nana Agyei Oberempong. Eti Nana. Eti me ko. But make sure say we call team. Maintain your call.